Pozdrav svima. Evo nas na novom video klipu o Stellar tokenima. U toku je airdrop, dakle dele se Stellar tokeni, tokeni koji se nalaze dakle na legalno na Crypto Market Cap sajtu. To je token dakle broj 8 danas XLM. Ovo je njegova današnja vrednost. Šta se dešava zapravo? Dešava se to, sad sam na mojem stranici zaradimo.weblik.com. Ja sam okačio ovdje u projektima Stellar, piše, pa ko bude može slobodno da posjeti i da vidi. Šta se dešava? Evo ovako, blockchain, dakle internet wallet za Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, na svoju listu je dodao i Stellar. Dakle, ovako izgleda moj novčanik, gdje sam imao bitcoine, vršio sam transakcije, sad trenutno imam nešto jako malo, vidite, Ethereuma nisam imao. No šta se desilo? Desilo se to da je blockchain zajedno sa Stellar tokenima napravio jedan projekat. A to je da će Stellar da deli svoje tokene na blockchain walletu. Zašto? Pa Stellar će sebe da promoviše, a blockchain hoće da od svojih korisnika verifikuje sve njihove naloge. Šta to znači? Blockchain hoće da se osigura i da svi njihovi korisnici verifikuju svoj nalog već onim poznatim putem koji znate. To je jedan dokument, važeći vozačka dozvola, slika se frontalni deo i prednji i zadnji deo, slikate se vi, pokažete onako tako da je držite i vi verifikujete. Zašto se to dešava? To se dešava zato što blockchain, ovaj wallet, hoće da osigura, da zna da su njegovi klijenti stvarno fizička lica ili već koja ne bave kriminalom, ne vrše neke transakcije sumnjivog porekla, dakle da ima sve legalne dokumente i da su njegovi klijenti legalizovani. To je jako dobra stvar, time što će učvrstiti blockchain kao wallet na tržištu i verifikovati ga kao veoma ozbiljnog klijenta na more blockchain valuta. Dakle, hoće da 100% bude sve legalno i da to svima pokaže. Kao nagradu, kako oni, na primjer, da zamole svoje klijente, ajde verifikujte se, bilo bi dobro, oni su se setili, tako što će kao nagradu za to dodeliti $25, oko $25 u vrednosti ovog Stellar tokena. 227 sam dobio, ovo je u vrednosti dolara. Pardon. I na taj način će oni jednostavno milom, ne silom, nego milom će naterati svoje korisnike, ko hoće, ko neće, ali zašto ne bi preuzeli, dobili $24, možete ga ovdje, kad idete na swap, da ga transferišete u Bitcoin prodate i stavite na svoj devizni račun. Ja neću, ostavit ću ovdje, neki stoji Stellar, ko zna kad krene da raste cena, sad mi ne treba, ako mi bude treba nešto desetne pare, vidjet ću. Ali u svakom slučaju bogatiji sam za $24. Dobro. Ovo vam kažem zato što je trenutno ta akcija, to neće trajati do veka, možda još 10 dana, stvarno ne znam još koliko, ali verovatno dok ima sredstava. Evo, ja sam ovdje na mom sajtu vama postavio, pa možete pogledati dakle o čemu se to radi. Vidite, blockchain emituje svemirski token, dakle 125 miliona vrednosti dolara hoće da podeli. Vidite, to su velike igre, to su ozbiljni klijenti i ovo dobro utiče na Stellar, dobro će ga kotirati dakle na ovoj high score tabli, i dobro utiče na blockchain, zato što će verifikovati svoje korisnike. Dakle, svi dobijaju, i mi korisnici dobijaju. Znači, ovo je win-win pozicija gdje svi dobijaju. Vama, evo, dakle, ovdje su koraci, kliknite ovdje
na primjer, i pokrenut će se, tako, blockchain.com, get crypto, daju nam, tako, vrednosti, kliknete, dakle, ono što je važno, ko ima blockchain wallet, tako, on treba samo još da, dakle, dovrši tu verifikaciju kroz dokumentaciju. A oni koji nemaju blockchain wallet mogu slobodno ga otvore, evo, dakle, ovdje create email, password, potvrdite, stigne vam na vaš ovaj email, kliknete, verifikujete, zapamtite onaj kod, dakle, veoma je bitno da ovo ovdje upišete wallet ID, da upišete u svesku na sigurno mesto, da ga upišete i to je veoma bitna stvar. Dakle, i putem SMS-a će dobijati kod i tako dalje. To da ne pričam, niste ruki, sigurno ćete to lako savladati. Dakle, ono što hoću da vam kažem, dakle, evo ovdje i screenshot, ili ovdje, kliknite ovdje, isto će vam se otvoriti ovaj prozor i preuzmit će, i stiće vam na mail, dakle, onaj koji ostavite ovdje, mail će vam stići, uspješno se, za dan, dva, zavisi kako kad, da ste uspješno izvršili vašu verifikaciju i tako dalje. Eto, to je to, veoma kratak videoklip, eto da vas obavestim da ko hoće može se prijavi ovdje, ostavi svoj mail, ja ću slati kroz autoresponder vama poruke, obaveštenjima, isto na mom YouTube zapratite, dakle, moj YouTube kanal, pretplatite se tako kako bi dobijali klipove, ovdje slobodno, ko nije upućen možda pogleda šta ima ovdje ovako interesantno od projekata i to je to. Evo, požurite, uzmite, dakle, požurite, uzmite, izvinjavam se, to je to, prijetno.